Thengi muno twacokereria tabane ko gwatheruka na twina wakiri wa Kabu wa Njung'e une wakiri wigie maundu ma succession kana maundu megie ona mabiacara maundu mau ne ukorwo giguteithia ukorwo na mbere ukorwo matwarithie na mbere uria mabatie no mutwareria horo wa ugai wa indo ni muno makiria riria mundu arekia kuhuruka na ndenda turore bona wakiri mundu ahuruka ena will no tutakinyite mate moni ahuruka ri wa will yakwa ri process ya kumereka ni riku ndijikara the denyike ndemiandike ndareka ndeigire kana no ahu no hoto koragi horo wa validity kana horo wa nyamu kweka kumenyekana watho ta tuhe process ya kwandika will ni riku na kiria gitumaga recognize one watho muthikiriria wakinya hindi ya kwandika will ndikona maundu maingi tori andu mangeciria ngeciria andu aingi makona conception kana meciragia ati hindi ya watu ni kwandika will no mwaka itho thie kwi wakiri ono ngo ndi wega guthie kwi wakiri ni ukuhe direction uria maundu magirire tondu rimwe no wiyandikire maundu marehe thina ko it's always good to have an advocate ukuki draft will iyo no agiko hindi ndukire na kamweke ga guthie kwi wakiri no we no ikare handu na wandike will iyo yaku na riu hindi rio kwandika will iyo yaku kindu kiria kia mbere wagirwo ku make sure ni wanyita wega ni andu aria urenda ma benefit under your will ko ni wega uko na list ya andu aria ukumeta beneficiaries aku na ya beneficiaries otoria muthikiria tuga to mwaka makro family members no he ona mundu togo murata waku he murata waku togo munyita ni rimwe andu ni manyitana agia mundu atuika mundu ucio ona ni agutithagia muno makiria wi family exactly riu andu tacio no uge wile-ini no ni urenda kumatigira kindu kuo riu ni acio tukumeta beneficiaries tuge you are supposed to first identify the beneficiaries warikia ku identify beneficiaries kindu gia keri wagirwo ku identify ni property iria we nacio tondu otoria tukugite muthikiriria ndungihana kindu gitari giaku na ningi wile-ini yaku ni wega ukona property ciothe tondu the moment wandika indo imwe afu imwe watiga utandikite kwiragwo ati riu yes your will ni gukorwo valid no ningi ko valid to the extent of the properties iria wa mention icio ingi utana mention icio ingi cikuhea ciguthie under intestate kana gutwika icio stina gayo ke watho na will kogwo icio riu no mwaka muthie igoti-ini muthie mwanjie process iyo ya guthitanga gikuwe ni what have you kogwo riu no mwaka umenye properties yaku ciothe no kisi identify wega warikia ku identify icio property no mwaka riu haria hambere ukianjia kwandika will no mwaka wanjie na kuga ati angikorwo he will ingi wandikite otoria nguite bwana munuku no korwo he ka will kangi wandikite no mwaka wanjie na kuga ati riri ati no will aiko he will ingi ndandikite ni ndamikanja na riu this will ino riu ndirandika tha ici is going to be my final will waiga final will andu aingi bakona this conception otoria uraiga ati the moment wandika will we ni gukura kuwa no muthikiria kwandika will tikuga ni gukura kuwa ni kuga we wari na mibango hindi iria wari muoyo no na hindi iria utari ho ni urenda andu aria ugutigira indo ciaku gukora mubango ucio ndurenda ati wahuruka ningi gwaku watigwo bara ni undu wa Kenya mukare na ni thini waku rarwirwo na ni tuonete ningi muno ati andu Kenya toru matiendete ona hanini kwandika will kwa riama no riu ni wonaga riu andu acio na hindi iyo maku uguo riu ona no ko togo hena ciana woete ono goti ciana ciaku by blood ciana woete riu the moment wahituka uguo ukaigwa ni gwatuika bara ciana ici citirendekana ku nikio ndiraiga muthikiriria ati ni wega kwandika will no identify beneficiaries acio na wandike na wina property icio wakirikia ukona indo icio riu no wajie kwandika will yaku will riu gutuikaga to mwaka ikorwo ati ni gutypewrite wa typewrite ona no we karamu wandike uge riu indo ici ndahe uyu no uyu na riu wakirikia kwandika to mwaka akona andu aingi ti marakuona ukiandika no riu warikia kumiandika uguo ukona witness acio twiga eri kana atatu acio nicio tureta aira moke mauge ati ni tuonire mundu riu uge hindi ri uge sainae moke mauge ati ni tuonire mundu ya gisaina will ino na indo icio atiga hau indo icio ciari ciake riu kwoguo basically what you are supposed to do ni wa identify your property ciothe ukandika will yaku no meandike handwritten na ningi no type advantage ya guthie kwi wakiri tondu he indo imwe angiku guide tondu rimwe watu kwandika will he indo imwe ungiriganirwo we wika tondu ndera muthikiriria he indo iria some of the things which are very pertinent to a will ati indo icio cingia gukorwo ciho iyo will yaku Yesu ahota gukorwo ni ugite uria indo cia kurenda cigayo but unfortunately due to the way the will is drafted ona igakorwo ambiguous because there are some of the things that a will must meet if a will is even ambiguous kana tuge ona property ciaku ni ura confuse ni ona riu hawona mundu
wena kamweke ga kuga atiriri mundu uyu hindi ri andikaga eno will ngiciara ena meciria mega tondu there are so many ambiguities kana maundu ni marahingicana mataraereweka no na gwatuikana maundu mataraereweka wiro-ini riu ona ingithie kuria ati andu manjie kuga ni kugaya marauga marona ati I'm leaving to my son tuge ta munuku I'm leaving to my son munuku na munuku ona tisani yaku no na riu andu ona that gives people an opportunity ya kuga eno will ya kuti valid na riu uga ti valid riu maundu maria nginya wahotete ogo kuhe murata waku ni mateanirio ko you must ensure that your will is written na hena witness eri and you identify property ciaku wega tani tugi atiriri ni maritwa ndirauga atiriri ni ta mwangi wa munuku ri baba andigira kamugunda kena guku Kiambu ni abati kwandika maritwa mako official uria mahana na mugunda ucio title namba ya guo ni wagirirwo ningi to kwandika ati tondu wena property ukaiga mugunda wa Kiambu tondu riu ningi iyo ungiuga mugunda wa Kiambu wahota gukona na migunda mingi Kiambu ko it's always good kwandika aiko mugunda ucio ni muguga stroke gitaru stroke 3343 ukandika muguga stroke gitaru stroke 4343 ni ndahe uyu mugunda uyu ngi ni ndahe uyu ngari ke to kwandika ngari aiko wena ngari nyingi no andike that all my cars ni ndatigira ona no andike migunda yakwa yothe ni ndatigira mundu uyu tondu will rimwe nayo tugaga atiriri will ti ati tondu ni wandika ati riu it applies hindi wa miandika and it also continues koguo na hindi ona ungithie wakwa property ingi iyo will ni gutuika ni ra capture your property tondu it all depends with how you framed it aiko miandikite ati migunda yakwa yothe iguthie kwi uyu mundu kana migunda yakwa iria iguku iguthie kwi mundu uyu tondu ni bangite uria urenda indo ciaku cigayo riu it becomes obvious that tondu riu toria twiga wandika will ti ati ni gukua akua koguo riu no thii na mbere kwa ya property na tongoro ukihuruke utanarikia wakwa indo ingi no utanandika will ingi koguo riu depending on the drafting of the will no ihote ku apply ginya property irio kwa ya soon thereafter koguo nikio ndirauga atiriri ni wega muno guthie kwi wakiri egetha gutaririe uria yagirio no ikondu gutaguthie kwi wakiri ni wega riu ona will yaku kiandika ensure that your properties are well mentioned na andu aria urahe ni ma mention wega na property no wa identify wega ndugatige any ambiguity ni ndandika will ndina witnesses kana aira nimekira ni handu masainaga no mwaka aira no mwaka masaine no mwaka mekire kirore na riu kirore rimwe no mwaka ningi njuge kirore niwe to signature ika there is normally the thumbprint most of the times I actually normally prefer gwikira kiara tondu wekira kiara that utuikaga onongo kwina mundu wina kiara giaku maybe it's 1 out of 2 million kana imwe kwi andu aingi muno gutiri mundu ngika kuga ati kirore kiu ri tigiaku kana tigiaku well for us we normally prefer ugekira thumbprint ona aira aku no mwaka moke mekire kirore tondu riu ningi mugira riu there is no other way o muirangi angiuka kuga atiriri ati ndoni mundu agicaina the only way he can say that ni hathe after arikia kwandika andiko that I witnessed so and so sign this particular will ko riu hangia ukorwo handu muira aracaina will yaku otoria twiga that is uhoro wa gukona muira is one of the most is a major characteristic of a will ko kugia ukona muira hau will yaku yahota guteanirio that ni ndakirikia ni twacaina no njikare nayo kana wewe ta wakiri ungindara ate kana ungenia advice ate njikare nayo kana ringi ndware kwa wakiri kana ndware bengi ikare kuoi kana ndemiga safe ini waguno wikata warikia kwandika there are many ways ungiga will iyo first no wigire moto we aiko wenda safe haku nyumba-ini no umige because a will is a very important document na will yaku ungikimiga oguo mundu ungi no oke amione uge aya baba ndanandigira kindu athie amithukangie aiko ndwe na copy ingi ni ona riu waku tondu will unfortunately there is no other way ya kumenya kwina will tigo kuona will yenyewe kana tongo he mundu wirite he will ya tutigiwa twandikire no ni ati tongo ni athukirio ko the only way we can say that there was a will ni kuona yes this will ko ni hakwa ingira muthikiriria that hindi warikia kwandika will iyo yaku
ni wega ukamiga na wakili waku kana ukametwara ona bengi uko na safe deposit bengi-ini na ningiona bado ona thirikari yenyewe ni ikoragwo na department ya public trustee ko no makuigire wills and what indo ta icio ko there are so many ways ona no ne murata waku umwire riu hindi ya ndakihurũka ino will yakwa ni rutwo ni thomerwo andu aria maikorwo ho ko there are so many ways of keeping a will but the most important thing muthikiria wagirwo ku ensure ni weka ni ati will yaku no amiga safe egetha ningi ndigagituika ni gugithukagio riu hau twariria uhoro wa will nyandike ndio kana nitukwamba kurora ino itari nyandike kana tuthi haro itigeno iyo tari nyandike riu ino ningi ni ukone itagwo oral will riu toya muthikiria toiga ni toiga written will it must be written no rimo ona ino will which is written it can qualify as an oral will tondu we no wikare handu wina the kana athuri umere atiriri riu ni hakwa ni ndenda kwandika ni ndenda indo ici ciakwa gutiga njugite uria cikugaywo riu koguo in such a case no anjie kumera ati mundu uyu wi guku nyenda uthie kwi mutumia wakwa uria ungi wi kuria ucio ndenda uthie gwi ciana ciakwa na mundu mwe wacio me hau no akorwo akiandika na riu the moment amiandika uguo no gutie no horo wa signature na andu despite the fact that ni andikwo still does not qualify as a written will tondu there are some things that a written will must adhere to ko na giandika tete kuga tondu ni andika that is a written will that will still qualify as an oral will ko oral will muthikiriria ni iria tu waheana ukauga ati ino will yako ici indo ciakwa ndenda cithie no kindu kimwe wagirwo kumenya muthikiriria ni ati when it comes to an oral will tita written will is valid for many years ona ungikuwa thutha wa miaka 50 na wina will wandikite still going to apply no riu an oral will unfortunately no mwaka ukue within 3 months koguo no mwaka ukue koguo an oral will is only applicable angikorwo ugukua within 3 months riu ri eketabe hau ya andu atarare ngidi riu no nginya ndithikiririe uguo njigwe no withikiririe uguo uria ndirona haha ndirona kai gutobora mweri ungi ka mieri ingi iri riu koguo ungiona ndungitobora mieri ingi iri na to ngondu ina hinya wa kwandika will ka gwikira kirore ona ngono uhe mundu direction ona ungiandika written will umwire njainira hau ituke ni tani ndasaina no riu ungiugwa ndu ina hinya wa gwika maundu mothe na ni urona anytime you can pass on riu hau no wike oral will no riu ungi ngai kuhe strength wikare makiria me mieri 3 kuma hindi ya weri ya nduria indo cia kurenda cigaywo riu hau ni ora riu ni orira riu no either wandikire ingi kana uge ringi no riu thutha wa mieri 3 gutuika riu an oral will is no longer valid no the reason behind why such a will be said to be invalid ni tondu riu thutha wa mieri 3 there is an assumption ati onaya werire mahota kuriganirwo riu koguo ningi tutingiwa thutha wa miaka 2 mundu aroka kuga ati ni nderirwo ni baba ati mundu ni andigira there is a possibility you have forgotten koguo riu nikio tuga thutha wa mieri 3 such a will is invalid hau ri una hare hebeteka anyway ndenda tuikirie no tucokerie ndaw njira atiriri ni ndita muthurire kana baba witu atwite ciana ciake ciothe akwire we ndakuhe kia gikamuru wenda kwekira kiruiro wena enda kwekira kijuska twi hau turi othe neyo tungi classify ata bado no oro iyo no oral will ni twacokereria eke wijo ke twacokereria burari reke tambe tuikirie turaria uhoro wa kwigaya kana ugai wa indo riria mundu arekia kuhuruka na wakiigua ati ino kwanja ya kwaria ati ni wita ime wega uge one meini ne tatu yukite ri ndahota gakorwo itari ho ugite andu kimere uri indo cia kungida igaywo no wakiigua wakirira kiuga ngaba muno makiria tugakorwo twikiandika ene toke twingie tugicokereria tumenye nake muciari angita ciana ciake hamwe cigaire uguo na kanuari kana ona how no qualify heta will twabe tukirie tugucokereria